Baong pala ban ay sana iyo marunda naman pagdan sa kawikan naman bunda kata kada ganyam yo ganyam magiging sila Macam siya ini kung bakit keno tapi itu pis saudara ketua di televisi ni dan hadu live ar mut kisah senam hadu kasih wani apa responsel lah kan yang tarik but south is three ba representative na kisnong kujumpi but armut ki executive member na ki arti kisnong like no ki toy te kajingwan juni hadu kasih kamdai bangli kajing jongship dan jadi kajing ikli pandawa kata kesanat ba nila dajit yang merendor skim along skim pura jongka imasura te kun hajar ni imasura ba pinom syak lang pi ka juni katukan ni jadi kisnong kadai ka ba usok kriam badu ing terkhong wala slam ha ubadan ha kisnong kibahap po kapot imasura Namar nakaway kasinong kisigan gini kijakaya kajapuan hindi kilisipit area nadukis na puro siyem Joy Manik umising siyem mana ojo pa impriman lo umpalaban unday kiniki dunia kajapot ang tiya po jong kahima tanga po kahima rewat syabar kahima ro ganun kajinya kajapot patiway pa kibadai kilakalan ni kahima Tika daw ko penlong ya katukan ni tili kisinong ibandi at tukasni anton siya jipi ngataray gini kiramba ite ya kai ga baja ya kai ga balong wan na kalian yung uskil yung masura ako to kokor ipriman sistem ulabon lanan sibon ki mukad duma lanan sibon ki tujuar ko ko bisa juga ban hakaju kokor na kalian yung kausis yung SEO civil sufficient bro kilalap kita jadi siya berkunjung nak yang yogi police department bro kano kajing kedun kenang kajing yarawat kajing yarak sti hantai hapo laju hakaba diyakini jaka hantu but kani kadai kapa penlong yakini beriu ba kinuan ban 6% yau marendor Siem belum siem bulan jejit lang makiru hatalay tarik imat kabakan maki ni kibili kuat panuan rakyat kesuka saya hapo ay masuk lah. Di hapon mawer yang ini kisroda bakin ya trelang bagi kakenhon Indonesia panuan rakyat ya kajinya bagi erti ban yami erti lang bakabha bangin ya trelang kawai panuan rakyat taka syungsuk ka syungsan hapo ka hima kanang bang iyo usim kumi upapura namar kumba iyo hari ni kisi mental kanai kabanja kanai kabanlong hapo kahima kada umdan usim kumi upapura ban sensya ya kahima habang tay kabedai bat kajingi kitendon kenram katuk ni television ibontre ban yaslok tilang batakan hon yung ikli sensya kadai desi kadai ke yo futna jong iyo lu usi bena uba kahima hi kalajiet iyo musim bena nama aku ko ni mau ko impriman sistem bon kipor ke ba udah pada lagi sistem ngatrai baru pitip mo uyo bersumari kapat ujumu uba sistem aslan hari itu yo pang sebagai fungsi badai kali kapor ba i brio ako kahima rajuni isnong ikaw gilon nagajinya kan akun Teh merengor pati ulai ban pentai ke to putusan bat banong ni siapin step ani kakam tenang ba inla ban menrak no ya rajin susuk sungsan teh ka sosi peni kolong ba hakapor ko merengor sedang ban safety ya dari kakam ban punya ko mesti kena upoi priman ula dan apa lagi rajin sistem bagi bermakhlak no teh kadai ka benta aba imat kini beliau kimpa mo ya ka susuk-susan magikuasa ang panyagajabi niya po kay ma. Takadaw mapot mo wel yati sa kisin. Ko sunar beron-beron yung kinitisyong ali. Ningyawan rakang ya kailang banong maging dawalang ya parasanat na po disikusin bakat bestet na ni bakat ano kanang bangyo banya sungsuk sungsungan hari di kisyong yung ibadan na paling niya kajapot nakaway kisyong
hakawai sinong. Kung mapiyoi, hakilak kay kubora ka nigisi, badat ayo ba diyan po masara? Hakawai sinong mapalay ko siyang. Namarunod siyang, ulay mo siyang mapliw ng siya kajay, hindi ladan luwan stuwad jaka kapagitang ng siya. Hindi nakilay, pay nalakin siya kayo jaka dyan ladan buwan stuwad sam. Yung tip manubalay ka to, sige dahi, kung yung kayo masara, hindi kapon kapsama ito kay jaka. Tidak tak daw, nada undang mesti ukuran kan man rakyat kan dun kan man rakyat ka jinge ba ya kahima ka jinge. Tidak tak daw orang Islam ya ni kabating magpama kawang bumenta. Bayo kami kasawas yan ka jinge banyak ka jinge rawat pasti menurut sing jadi. Nga kan ang baik barada nakalian yung desi konsil kam ayo. Instead to ya ni kasanat yung marundoan. Lada kami kaluno ka jinge Omsnam hagi di konsil prakonsil. Berkunjung di konsil ber kiwai di hima bulan Syaban di hima bertilaka. Kaji kikli kanong kadisi konsil. Nama ba disi konsil kam iman menang ipe. Ban wanra ano ya kani kasanat kaba ngide bali uno endai kana sibuman daw tahu aktif chef di berpenyak katukan di eksekutif membantu juga. Tegani kan wanra sibun di the election ban je di usim ka sora na maladan sa way kurtang buwan ban apply ban yakun na banta ka khats im hima sora kajingwan jong i acting chief mantan bangi kendo kadai be halor ka tuhi ka nongdem baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong usim namal baki ong ba kilarai ta ka executive dorbar ka jong ki ban wani kendo ingi ban kali ka jing penslam ka jong i ti nakaliang ka jonga ba di ia mencha cha ka bide bat ka ilaka ila aban biang ka juhi kumbang ila cukren ka por ba ngidang update ia acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ka jongi ba in penbiang ya ki electors di kata kadika kadijing kadang don kajing sateng nakaliang ka jong i ba in penbet ya kita ki electors di nakaliang ka jong i ila ai ka assurance mentan ba in penstet ya ka kam ba in layo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko bide berkasola syakaman Kumbaga no